omushomo gubire guri omu town council ya Rutochi hamwe na trading center ya Chibari kandi uguhenderire mu wodi yishasha ubu gutebekanisiibwe Dr. Rosebel Kahenano enzarwa yo muri Mitoma ngo gitu nkenjoki ebimwe nkebimure tubyehingira nkebijuma zova kedo ntuzehingira kandi ebimwe nibigurwa konka hakasente kake twaba twegere twekozeremu za groups amashita go kwesiga go twaza kugenda nago nitwenda kwega gukora kandozi nitwenda kwega ukora mbazi gwenkita bashija bitu bacha abatendekirwe borekero kushemererwa ahabwe begesibwe amasitantwani manyangu bagiya Amerika Nigeria Kongo mukazi yiza yatusomesa twamanya gukora amasita niki tumanya gukora sabundi niki nagira amasiko go kumanimbaza gukora amajuta nanye katandikaho business nkekorera amajuta katandikaho kuzabandi bwanyuma y'omushomo guburi omwe atahire n'icyo kureberaho c'amajuta hamwe na sabuni abashija bitu batugesa aha mubazi gwenkito mazima twasima Dr. Rosebel abashija bitu nubaza kutohorozo mbibina tushome tutunguke mwene nabanimpiga abanyamitoma mureke kushisha ebyo buhangwa ukashanga mwateme biti ukashanga mwateme bimuri ukashanga mbwenu ebintu byona mwabitema kuba mwahura ngo byino mugasho kubane bigurugamu okukora amajuta nangwa ne birwa mu binge na kandozi gasha kwa Ben Muhozi.